ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, balak play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, balale da ka Meva Enterprise. Kinongnya kali kamay kibadan hapo kakinhon jong Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle kilahir kensan si Kendailat ban Kenra ha kijaka yang kali jong kikali Torres kani kajinglet Kenra kidukot jong ke JAC kadai hadin bakilayo jingtip bagi don kinongnya kali kamay kibadai kibarjela kibakamay saho kat baki waipat kinongnya kali kamay kibadai kikasi kidang yaki. Kejungan dungi banuan kerpat ya kini stan turis mah kolong ba ngimpak bandon kanunu kejengja ke posisi yo lesi kidan krisium kabu yo sak keno yang imo hakini kisingi banuan tikum tang isuan kerpat laka kentin ke bas ngurit ke bang tongi trenkat nam ta kini kejengi ki ke bang nginang strike menta sakman mah ka bang impak tembra ku mui ke strike dungi kan ya be sakman tikum tang iwan man kerpat ter ki babun hin yang di nong penyak turis uki ong tong ini terangkat berarti habis dia kini bosau kini kinongnya kali bosau kimde bensimil de bagi kinongnya kali private ane kinongnya kali bosau kamtame kimde bensimil de bagi de kita ki bayo mamlu nak sarkar ne bayo plop nak sarkar kiri men terangkat bani bagi sange kali jongki wala dak sak penbor nak sarkar haba kimio tulop nak sarkar kimde ki full pledger government servan kiri besto eta ano sabi jongki ru nilai in sepet berkakam mangin sekran hadir. Nasi kerpat ki bakin operate nang matni ya. Kali private lagi ada maham. Malah ada ngilam. Nilai kum kita kiriu sim kabu projek benriu yang nyan sha projek. Kani kejungi bandawa nak sokar ban penherdo di petrol. Marba nadu pasdang hi ngilabu ya kini ki strike mo. Hadu mentah kadang ya indefinite strike. Jadi kapasusi kalau empat mengitip ba ki perdokot kejungi kinonya kali kila pentip ingi mo. Menem step ba kidon ki action ki paper ki Torres nang ni napo PB ki ba kamai pat te kani hi kolong ba kumba kini no ya kaplang ja mo jungi khasi dai nam dai na dai kumlu ki bender kin kamai sohu hakaba ngipat ngihapan bu ikini indefinite strike mo te ngismo ba kani hi kam pensturat yangi te namar ngi iru ba kani kadi jingi hi jong ka all Meghalaya hi baru kawai ka state ka jelahi mengilabu ikani indefinite strike te hakani ka poru ngi kentu kan ini ki perlok ya son ki paper nang ni apo Shillong ki badon hang ni apo Shillong mo di badon khamtam ni po Thailand ba kini snok tilang bat kani ka jingi hi ku jungi ngim kwa ba kinu ki asion kin shim kabu mo kin shim kabu ban kamai namar ba babon hi ki action ki paper apo ka jingilam jong ka all Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle mo kalala pan te song mentah orohi mentah ngilayo ban gain support ngilayo ka jingya teli ngilayo ka support ki paper apo ka rikasi jentia tengim ko apat hapo sor Shillong ngin iba kimender kin kamai sahu mo ngingi ki mender kin kamai sahu te ngi nakaliang jungi ma alat habide bakane bangila kentu mo nakajing surit nakaliang kajungi ba tungin trelang nang ni shakmat bangila khot ngilai wer kini ki ason kasi jungi ru ba nasi sajan kandon kajingelang hakapor shibiji